Došao je red na treću i završnu panel diskusiju. Danas se mnogo govori o vraćanju u normalu nakon krize izazvane pandemijom COVID-19. Društvena odgovornost, delovanje kompanija i politike vlada su danas više nego ikada na ispitu, jer su od vitalnog značaja za promenu ponašanja kako društva, tako i pojedinca. Kakvi su globalni i nacionalni trendovi i inicijative koje se pokreću u cilju očuvanja životne sredine? Kako najlakše možemo doći do održivih rešenja za prevazilaženje gorućih problema u kontekstu novih realnosti? Učesnici trećeg po redu panela su gospodin Miodrag Gluščević, programski direktor Stalne konferencije gradova i opština, gospodin Tomas Leitner, rukovodilac odeljenja za upravljanje alternativnim gorivima u korporaciji Vin Energije iz Austrije, koga ćemo uživo uključiti putem live streaminga, gospodin Marinko Ukropina, generalni direktor SGS-a za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i gospodin Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Moderator ove treće diskusije je gospodin Miodrag Mitrović, predsednik kompanije Miteko. Dragi panelisti, gospodine Mitroviću, izvolite. Hvala. Samo da vidim da Siniša se smesti. Samo da proverim da... Što jedno je. Samo da proverimo da li je Tomas Leitner na vezi. Hi, Tomas. I'm here. Hi. Greetings from Austria. Ok, mi ovaj panel vodimo na srpskom jeziku, inače prevod je obezbeđen preko kanala, tako da kad se bude Tomas uključio, imat ćemo prevođenje, pa ko ne govori engleski može da uzme ove slušalice da taj prevod sluša. Pošto smo malo u docnji sa vremenskim okvirom, ja ću pokušati da budem relativno efikasan i evo počet ću od nečega što je za biznis i društvo u ovom trenutku dosta važno. Šta su te nove realnosti i kako pomiriti tri aspekta samog biznisa, samog društva koji tu participira i životne sredine koje to sve treba da izdrži. Pa biznis je uvek fokusiran na prinos, odnosno profit, društvo je uvek fokusirano na socijalne očekivanja i neke prinadležnosti, a životna sredina to sve treba da istrpi i obično se nekad ona ćiftne, da tako kažem, i vrati. U tom kontekstu ja ću odmah krenuti na pitanja da ne bih dalje produžavao prvo ovo pitanje, više uvod. Prvo pitanje za Miodraga, mog imenjaka Gluščevića, i pre svega da, ja mislim da imate, upoznati ste sa panelistima, tako da ih posebno ne treba predstavljati. Ja bih postavio Miodragu, kako ocenjujete stanje u Srbiji kao odnos korporacija i lokala? Da li smo spremni za to privatno-javno partnerstvo na nivou opština i da li možemo da se naviknemo da i privatne kompanije budu društveno odgovorne i da budu u komunikaciji sa lokalom i da onda kao plod toga imamo neki benefit za celu zajednicu? Evo, to bi bilo ovako kao prvo pitanje. Pre svega, dobar dan. Pozdrav u ime Stalne konferencije gradova i opština, organizacije koju predstavljam, iz koje dolazim. I moram na samom početku da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što učestvujem na Miteku forumu i velika čast i da izrazim zadovoljstvo prethodnim panel diskusijama koje su bile zaista sjajne i nadam se da ćemo mi imati toliko znanja da taj nivo zadržimo. Što se tiče vašeg pitanja, rekao bih, mogu bih vrlo kratko da odgovorim, da kažem da, naravno, biznis je deo
društvo uopšte naravno ima svoje mesto i u lokalnoj zajednici. Javno-privatno partnerstvo je sigurno jedan model koji je prisutan, koji nije nov, nije nepoznat, čak i nama u Srbiji, u našim opštinama. Ima projekata javno-privatnog partnerstva i možete vidjeti recimo na sajtu Komisije za javno-privatno partnerstvo nekih već 200 odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva, što na lokalnom, što na nekom višem nivou upravljanja, što govori prilog tome da privatni sektor, osim što ima svoju osnovnu funkciju, jeste da ostvari prihod, može i treba da odigra i veoma važnu društvenu ulogu i svojim, pre svega, znanjem, odnosno know-howom i mogućnošću da mobilizuje i finansijska sredstva i investicije, može da i treba ga staviti u funkciju nekih javnih poslova i javnih usluga. Rekao bih da u tom smislu dakle, to nije nešto novo za nas, ali čini mi se da ovaj potencijal koji postoji u saradnji javnog i privatnog nije dovoljno iskorišćen, a tu bih kao osnovni problem naveo već ovde u prethodnim panelima pominjeno poverenje, odnosno nedostatak dovoljno poverenja između različitih aktera na društvenoj sceni, na lokalnom nivou. To nije ništa, što se kaže, lokalni nivo u tom smislu nije ništa manje, nije specifičan. Dakle, poverenje između privatnog kapitala, poverenje društva prema privatnom kapitalu, mislim da tu treba raditi još više i graditi te mostove. Ono što je moj utisak jeste da u poslednje vreme se nekako svi izolujemo u nekim našim malim svetovima, bilo to, razumete, javna uprava, bilo to biznis, bilo to na bilo kom drugom planu, nekako se zatvaramo u svoje krugove i ne komuniciramo dovoljno, ne razmenjujemo informacije, plašimo se, rekao bih, tih lažnih vesti i to je odlična platforma za stvaranje nepoverenja, a nepoverenje onda sa sobom nosi i nedovoljan stepen saradnje. Mislim da treba da izgrađujemo mostove, mislim da je to naša i uloga organizacije iz koje dolazim jeste da pravi te mostove, da podržava i potpomaže dijalog, da umrežava ljude i to je jedan od načina da i privatni sektor nađe svoje mesto u opštoj društvenoj sferi i u sektoru zaštite životne sredine, gde zaista postoji jako mnogo prostora i jako mnogo potrebe. Ja ću samo podsjetiti, evo za kraj, govorili smo o nivou investicija potrebnih u zaštiti životne sredine u nekoj perspektivi od 10 ili 20 godina, o nekim milijardama, pominjali smo i Fiskalni savet, pominjali smo i pregovaračko poglavlje 27. Dakle, u sektoru upravljanja otpadom i upravljanja komunalnim vodama, koje uključuje i vodosnabdevanje i kanalizaciju, prečišćavanje otpadnih voda, procenjuje se potreban nivo investicija negde između 5,5 i 6 milijardi evra u narednom periodu. Po procenama Ministarstva zaštite životne sredine,
nekih 50% tih sredstava će doći ili moglo bi da dođe iz fondova Evropske unije, nekih 20 do 25% će biti kontribucija nacionalnog budžeta, jedan mali deo bi trebalo da bude i kontribucija lokalnih budžeta, a nekih 20 do 25% investicije se očekuje iz privatnog sektora. Tako da postoji sigurno potreba, postoji prostor, treba samo da uspostavimo taj mehanizam poverenja kako bi se stvari još aktivnije pomerale na tom planu. Ako sam dobro percipirao ili dobro shvatio, znači stvar poverenja, još uvek imamo neke dileme oko tog poverenja privatnog, javno-komunalnog, lokala, prestonice i tako dalje. To mi je dalo dobar šlagvor da sad Sinišu iz Privredne komore Srbije, koji je ujedno i direktor Centra za kružnu privredu, na engleskom Circular Economy Package, da li u Srbiji, kako vi ocenjujete i u komori ili u tvom dugogodišnjem radu sa privredom, da li postoji konsenzus ili dogovor da možemo preći ili da polako uđemo u kružnu privredu, odnosno da na taj način ne budemo onaj linearno uzmi resurs, proizvedi, baci, pa šta nam Bog da, nego da li možemo to na smišljeni, organizovan način da kružnu privredu uvedemo u održivo rešenje, da to postaje deo svakodnevnog života. I koji su primeri takve neke prakse gde vi to na lokalu ili da kažem na našoj teritoriji možete da prepoznate kao dobar primer koji bi bio vodilja. Evo, to bi bilo za početak u ovom segmentu. Pa hvala, evo da pređemo na ovaj, da kažem, malo brži mod. Ja sam toliko, da kažem, nabijen emocijama i porukama koje su danas bile ova dva panela da imam sada veliku odgovornost šta će ovaj treći da donese, iako se najbolje ostavlja za kraj, tako je uvek bilo na našim prostorima, ali na ovo direktno pitanje mislim da sada ima mnogo predatora u okruženju koji ometaju ceo taj proces da napustimo linearnu priču. Nije on samo, da kažem, ne stanuje on samo u sivoj ekonomiji, on stanuje u svim, da kažem, drugim krugovima, interesnim lobijima kojima u ovom trenutku ne odgovara takav proces, jer sve ankete, sve analize, sve intervjue koje pravimo, samo obilazak terena, jedna dijagnoza još uvek stoji, a to je da se u Srbiji još uvek ne isplati biti zelen. I to je, kad kažem biti zelen, onda imati to zeleno poslovanje, nemate vi benefit na tržištu, nemate pristup finansijama, da imate nekakav lakši put, nemate, doduše pomeraju se navike kupaca koji sada prepoznaju nekakve ekološke proizvode, ali ono što mogu da kažem da taj proces, zato smo mi instalirali to što se zove Centar za cirkularnu ekonomiju kao jedan providing centar te nove doktrine i mogu da kažem da za ove 2 godine imamo proizvod koji se zove Mapa puta za cirkularnu ekonomiju, imamo novu strategiju industrializacije Republike Srbije do 2030. godine gde je jedan od 4 stuba digitalizacije cirkularna ekonomija i ja mogu da kažem da se polako dizajnira taj regulatorni okvir, to je proces koji je prilično složen, zahtevan, on ima svoje, da kažemo, svoje nekakve procese, ali jedan od ključnih alata koji bi trebao da prohoda jesu primer zelenih javnih nabavki. Znači, kad kažem zelene javne nabavke, naše procene govore da Republika Srbija ih negde skoro 7 do 8% u BDP-u koristi, to je negde godišnje dođe oko 3,5 milijarde. I mi sada ne prepoznajemo i najveći regulator toga
jeste država. Evo, to bi kolega Ukrupina mnogo bolje mogao da pojasni. I mi dalje imamo prevlađujući faktor najnižu cenu, a nemamo one elemente koji su važni. Da li tu ima reciklabilnih materijala, da li tu ima elemenata obnovljive energije, da li tu ima nekakvih, da kažemo, svih onih stvari koje su potrebne da bi taj proizvod bio ekološki održiv. I onda se ne isplati da vi sada učestvujete na nekom konkursu neke gradske ustanove i da sada birate između dva poda koji je antibakterijski i reciklabilan i uzimate onaj drugi koji je, da kažemo, jeftiniji. Znači, jednostavno, tržište još uvek u tim procesima i mislim da bi to bio jedan od vodećih alata koji bi mogao da pošalje jasne poruke malim kompanijama, posebno mislim na te zanatske radnje koje bi mogle da budu prepoznatljive u celom tom procesu. Ono što, još samo da jedna rečenica, između toga što govorim da je država, i to sam u nekom delu uvodnog obraćanja rekao, država još uvijek je navigator glavni u svim tim procesima sa tim regulatornim okvirom, mislim da će nevidljiva ruka tržišta ipak to dovesti pod nekakav svoj proces, jer već danas pratimo da proizvodi koji imaju elemente ekodizajna, koji imaju ugrađene reciklabilne materijale unutra, vi danas ne možete dobiti C znak da idete negde na evropsko tržište, da nemate 30% reciklabilnih komponenti, ali onda se postavlja pitanje, a gde ja to da nađem u Srbiji? Gde kupiti obnovljivi izvor energije, da bi izašao na berzu da prodaješ svoj proizvod, gde ugraditi reciklabilne materijale. Evo sad uzet ću primer, velik deo naše industrije plastike, posebno u proizvodnji kesa, džakova, radi za tržište Skandinavije, pakuje se riba. Tamo se traži da u tom proizvodu koji isporučujete u tom džaku bude 30% reciklabilnog materijala. Mi danas nemamo tržište ili berzu reciklabilnih sirovina u Srbiji. Gde ćete vi to da kupite? Danas, sa druge strane, nemate primarnu selekciju u javno-komunalnom sektoru. Znači, sve to sada jedno drugog izmiče i onda ste primorani da uvozite te materijale iz Mađarske, iz Austrije ili negde iz Evrope. Šta hoću da kažem? Moramo, ili otvorit će se pitanje upotrebe energije, upotrebe otpada u energetske svrhe. Znači, da li je to RDF, SRF? Gde ćete vi taj materijal uzeti u Srbiji? Znači, opet ćemo uvoziti to. Znači, jednostavno moramo sada ubrzati te procese i ovo što je kolega Mile govorio, da to je jasna poruka, nego zagovaram da privatni kapital može biti važan nosioc i važan resurs koji može državi pomoći u toj zelenoj tranziciji koja je u ovom trenutku planirana. Ovo je dobar uvod u ono što ću sad Marinka da pitam i da ga uvedem, da nam malo približi. Marinko dolazi iz jedne multinacionalne kompanije, SGS, koji i na mestu je regionalnog direktora za nekoliko zemalja koje su nastale iz bivše Jugoslavije. Ali tema je moja, znam da si se dugo bavio standardizacijom, proverom kvaliteta. Šta su to aspekti da upravo ova kružna privreda ili proizvodi i usluge koje stavljamo na tržište budu standardizovani, budu prepoznati i kakve si nalazio u praksi u regionu, baš me živo interesuje region, znači ne samo Srbija nego i okruženje, u poljoprivrednim proizvodima, posebno znam da ti je to poseban fokus, ali i u industrijskim proizvodima koje će imati neke standarde, da ne mora da to bude uvek plod zakonskog rešenja, jer mi znamo da zakonsko rešenje uvek diktira neke limite, koncentracije i tako dalje, nego da to tržište bude kao standardizovano, pa to što je sad malo pre i Siniša govorio kao zelenu ekonomiju, da to vi prepoznate u kontrolnoj funkciji. Prvo da se zahvalim na pozivu i da izrazim svoju počastvovanost što sam deo ovoga, inspirativna izlaganja, inspirativni panelisti i vrlo važna tema u ovom vrlo nezgodnom momentu u kojem se nalazimo globalno. Moje iskustva koja se tiču, dugo sam u materiji
kvaliteta. Sad sam skoro 20 godina u međunarodnoj korporaciji SGS-a koja se bavi standardizacijom, analizom, ispitivanjima, dugoročnim razvojem i na mnogim projektima koje imamo i u regionu, a i u globalno, možemo uporediti gde smo mi tu, gde se Srbija nalazi. Što se tiče regiona i same standardizacije i uopšte primene propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, na kraju krajeva i cirkularnu ekonomiju, u regionu je po defaultu Slovenija najdalje odmakla. Pre 15 godina praktično svih 100% otpada je išlo na deponije. Sada imamo Ljubljanu koja je 2016. proglašena za zelenu prestonicu. Imamo da je ukupno upravljanje otpadom na nivou reciklaže u Ljubljani 68% sveukupnog otpada sa ciljem da do 2025. budu na 75%. Kad vam kažem da je to nešto što, između ostalog, Ljubljana je postala druga prestonica u svetu posle sa 115 kilograma ostatka otpada koji ide na deponiju po 115 kilograma, ne tona, 115 kilograma po stanovniku koji ide na otpad. To sledeći je Treviso, grad u Italiji, na severu Italije. Ne govorimo o Napolju, pošto sve, kad vam kažem, zavisi od regiona i nije lako primeniti u zavisnost ne samo na jednoj zemlji, nego i na regionu sve propise Evropske unije i regulativu. Hrvatska je daleko od Slovenije. Kad kažem da je daleko od Slovenije, bez obzira što je članica Evropske unije, što svi zakoni i direktive su u primjeni, praktično ona tek sada u 2019. kraj 2019. došla je do nekog 30% upravlja reciklažom čvrstog otpada, sa ciljem da do 2035. dođe na 50%. Govorimo o čvrstom otpadu, odnosno, a isto tako govorimo o zemlji koja živi od turizma i koje je to praktično neophodno da uradi. Slovenija je došla do te faze da glavni problem u Sloveniji su kako sada izvršiti reciklažu onih kandila na grobljima. To im je veliki problem, jer ta plastika ih nervira i nisu naši rešenje i to im je sledeći zadatak. Imaju 67 podzemnih kontejnera sa karticom koju može se otvoriti. WC papir koriste u opštinama, svi moraju da koriste WC papir iz recikliranih izvora. Imaju edukacije na nivou radionica gde obučavaju kako slomljenu stvar popraviti da se ne bi proizvodila i masa stvari koji idu uz to. Kada govorimo dalje, Hrvatska ide ka tome i pre 3 godine je dobila sredstva od Svetske banke, £0,5 milijarde evra, da bi se uključilo u paket cirkularne ekonomije kao posebni paket Evropske unije. Gospodin Mitrović je upoznat sa tim i svi, naravno, ovde, koji podrazumeva da do 2022. posle 2022. ubrzano mora da krene u primjenu reciklaže i upravljanja otpadom, ne samo toga, nego i svih aspekata koji se odnose na cirkularnu ekonomiju. Neću vam govoriti o Crnoj Gori, Bosni i Srbiji.
Što se tiče samih standarda, standardi koji se primenjuju pre svih ovih zakonskih regulativa koji su osnova naravno, ali standardi pokazuju koliko neka firma brine korporativno o tome na suštinski način, jer standardi nisu obavezni, standardi su dobrovoljni. Kada idete na standardizaciju prema ISO 14001 koji se tiče ekologije ili na 50001 koji se tiče energetske efikasnosti, morate biti svesni činjenice da ti standardi koštaju, ali kada koštaju, svesni smo i činjenice da imate veliku komparativnu prednost na tržištu u odnosu na druge. To je baza za sve ostale primene i ulazak u neku fazu buduće cirkularne ekonomije. U Srbiji, što se tiče našeg iskustva, naravno, svi imamo mi zakonske propise, regulativu koju smo usvojili, prepisali, usaglasili, uporedili sa nekim pozitivnim primjerom. Sad je drugo pitanje primene. Naravno, primena, rekli smo da najbolje primena funkcioniše u Sloveniji, malo manje u Hrvatskoj, a boga mi najmanje u Srbiji. Sama primena podrazumeva da sve što je napisano, ali naravno primena isključivo i dosta zavisi i od tehničkog statusa i finansijskog statusa. Mi smo tu gde smo i zato otvaranje poglavlja 27 je neka stvar koja će sigurno doprineti tome, ali ispunjavanje tog poglavlja 27 samo u slučaju Crne Gore koja je otvorila poglavlje 27 je do 35. godine ispunjavanje, znači očekuje se završetak. U Srbiji mi smo svedoci da se tamo gde država stane iza toga, gde apsolutno insistira na primjeni i poštovanju zakona u projektima gde smo mi, a do sada smo bili, boga mi, u dosta velikim projektima kao što je utvrđivanje istorijske zagađenosti Zastave, u toku kupovine Fijata, gde je i remedijacija, gde je taj projekat koštao 30-35 miliona evra državu, zato što je Fijat insistirao da država uloži novac. Znači, taj ceo proces remedijacije jedne Zastave koja je došla u fazu da sada, kad se izolovala, kad je postala ekološko ostrvo, nije kraj priče. To je početak monitoringa, to je početak nečega koje i tekako zavisi od komšije, da li ćete komšiju zagaditi. Tako je isto i u organskoj sertifikaciji voća i povrća, gde je Srbija apsolutno, nažalost, i bez obzira na poštene proizvođače, ima problema zato što uvek je kod nas da komšiji crkne krava, ako je naš komšija, moj komšija, ima organsku malinu, pa on me pre 30 godina krivo pogledao, ja ću da ispustim vodu na njegovo imanje da ne bi više bio organski proizvođač. Znači, dosta ima problema koje se mogu, po mom ličnom mišljenju, rešiti i vrlo inspirativno je bilo za mene uloga medija, a ta uloga medija je po meni, osim striktne primene pravila, propisa, standarda, promocija pravih vrednosti i insistiranje na promovisanju i sistema vrednosti, ali i neutralnom informisanju. Ja sam bio pre 8 godina na temi medija, jer je SGS, a ja lično izašao sa informacijom da je kukuruz u Srbiji zaražen i tada sam bio na naslovnim stranama novina cela 2 meseca kao državni neprijatelj i uzbunjivač, da bi na kraju
bio sam i krivično gonjen kao uzbunjivač, ali na sreću, pošto naši državni organi su spori, došao sam na ispitivanje u momentu kad se naša tvrdnja pokazala tačnom, kad je taj kukuruz prešao u mleko. Onda je taj razgovor trajao 5 minuta, rekli su, gospodine, vi ste u pravu i izvinite što smo vas zvali. Sada, mediji u tom momentu su se ponašali vrlo čudno, čak i struka, razmišljajući o ekonomskom efektu da je Srbija izgubila 50 miliona evra, ne razmišljajući o zdravstvenom aspektu da je to mnogo značajnije za zdravlje stanovništva, kao što se na kraju ispostavilo tačnim, i verujući, imajući poverenje u jednu nepristrasnu kuću koja 140 godina radi ovaj posao, i mi smo izgubili 1,5 miliona evra od klijenata zato što nismo želeli da prihvatimo, da pišemo da je koncentracija ispod 0,5 u kukuruzu, i zato je to došlo do toga. Uloga medija, ako su je već takav bio slučaj, je na osnovu toj case study šta kasnije treba da bude kao neka zvezda vodilja u smislu primene propisa etičkog i pristupa, gde tu su praktično se štitili, nije se štitila država, nego su se štitili sitni izvoznici, sitni ili krupni izvoznici koji su želeli da prevare Evropu. Aflatoksinu. Jeste, aflatoksin, da. Dobro. Imaš još nešto da dodaš? Ili da krenemo na drugu... To je uglavnom na drugi krug, odnosno ne na drugi krug, ali da idemo na Beč. Sad ću pozvati Tomasa Leitnera da malo nam približi temu. Mi u Srbiji nemamo ni jedan incinerator, niti komunalnog, niti opasnog otpada. Austrija i Beč ih imaju dosta. I od prve pretpostavke da je otpad trebalo spaljivati da bi se eliminisao iz okruženja, pa onda sledeći korak je bio na proizvodnji energije iz otpada, i mi znamo da se grad Beč greje putem spalionica komunalnog otpada, kojih ima nekoliko oko Beča. Šta je u ovom trenutku situacija sa incineratorima? Nas to interesuje zato što u gradu Beogradu imamo jedan projekat koji je plod privatno-javnog ugovora, u kome je predviđena spalionica komunalnog otpada za period trajanja tog privatno-javnog partnerstva, i da li je moguće da se taj proces spaljivanja, odnosno incineracije komunalnog otpada i proizvodnje energije pređe sa, da kažem, oznake D na oznaku R, koja podrazumeva recycle, odnosno proizvodnju energije kao plod reciklaže? Sure, but first let me thank Miodrag and his team for arranging this Meteco Forum in quite difficult times. They're doing a great job, so thank you very much. And even it's a great honor for me to be part of it, to be invited to it. So about incineration, here in Vienna we operate municipal waste incinerations since 1968. So we have quite long experience. And Miodrag mentioned the power supply. So at the moment we cover around about 23% of the district heating energy we need by the incineration of municipal waste, municipal wastewaters, large and hazardous waste. So, and this will, from our point of view, stay an important part of the power supply to Vienna. So we are on a way to decarbonization. So we want to get out from the need of mineral oil and natural gas. So this will change in the next 10, maximum 20 years.
Yeah, for D10 and R1. So in Austria, all the plants already changed to R1. So this means thermal recovery, not recycling. This means we use the energy that's still inside the waste. And this will go on even in the next 20 years, 30 years, we expect. Because there are several materials you cannot split or sort anymore. So for example, you have plastic packagings consisting of 7 different layers glued to each other. So you can't split them mechanically. Yeah, what else? R1 is a good thing, yeah, for sure. But you need also the energy use on the backside. So it's not, from our point of view, it's not enough just to use the electricity you can generate. You have to use also the rest energy in the steam for district heating. This is what we do all the time. And that's a really well-working system for Vienna. So, Jedrzak, I hope I answered a few questions. If you want something more, please let me know in detail. U drugom krugu ćemo malo pojasniti ili čuti šta su malo naredni koraci. Ja bih sada se ponovo vratio na Marinka, nešto si dotakao pitanje energetske efikasnosti. Mi smo čuli u prethodna 2 panela i uopšte vrlo je izražena ta priča o energetskom sigurnosti, nezavisnosti, pa onda o ispravnom korišćenju energije. Ja bih te sad pitao o energetskoj efikasnosti u industriji i poljoprivredi. Da li smo mi rasipnici kao društvo, kao zemlja, ili imamo dovoljno energije pa možda ne vodimo računa o njoj, ili možda nismo svesni kako možemo, pošto je energija sada jeftina, da će doći i vreme kad ona neće biti jeftina. Pa evo, daj nam mali osvrt na taj deo o energetskoj efikasnosti. Svima je poznato da do 2030. Evropa mora da 32,5% energije pretvori u obnovljive izvore energije. Mi kao zemlja trošimo 2 puta više energije po glavi stanovnika nego 36 zemalja sveta OECD-a u proseku. 2 puta više. Znači, mi smo bogatiji od Japana. Sama pristup energetskoj efikasnosti, kada govorimo o primenjivim standardima koji postoje i kad poredimo brojeve sertifikata koji su, ali postoji znači standard za energetsku efikasnost, međunarodni standard ISO 50001, međutim on se primenjuje zajedno sa standardom za upravljanje ekologijom, zaštitom životnom sredinom, 14.000. U Srbiji imamo 1300 sertifikata prema 14.001 za ekologiju i 87 sertifikata za energetsku efikasnost. U Hrvatskoj imamo, koja je 2 puta manja od Srbije skoro, 1400 za ekologiju skoro kao i kod nas, ali zato imamo 300 sertifikata za energetsku efikasnost. U Sloveniji, koja je 4 puta manja, 3,5 puta manja od Srbije, imamo 1000 sertifikata, 14.000 i 200 sertifikata energetske efikasnosti. Svi ti praktično sertifikati, vraćam se na početak, koji su dobrovoljni na taj način pokazuju spremnost proizvođača da on shvata komparativnu prednost. Kod nas svega 10% investitora domaćih smatra da im je energetska efikasnost bitna. Da ne govorimo o domaćinstvima koji smatraju da im je, vlasnicima stanova, vlasnicima kuća,
koji smatraju da je to namet, a ne ušteda energije. Primer iz Holandije, gde smo mi direktno uključeni, holandska vlada je donela odluku da do 2050. Kompletno gradnja bude praktično nula otpad, praktično da je materijal koji se bude gradio do 2050. za zgrade, za bilo šta, svi budu izmenjivi, praktično sa produženim ciklusom života. Do tada će sve biti vožnja i grejanje na električni pogon. Svake godine će 200.000 stambenih jedinica biti izmenjeno u skladu sa novim zahtevima cirkularne ekonomije. Praktično do tog perioda preći će se na nešto što treba da bude cilj cele Evrope. Energetska efikasnost je toliko bitna kod nas da su to ogromne pare koje mi palimo kao u termoelektrani Kostolac ugalj. One gore i svuda su oko nas. U poljoprivredi kod nas ima slučajeva energetske efikasnosti izmenjivih izvora energije na taj način što je izgrađeno 28 elektrana na biogas. Tih 28 elektrana daje 28 megavata, to nije puno, ali opet se razmišlja o tome i u nekom planu za 10 godina je da to bude još 70. Naravno, ima puno još mogućnosti da se i u poljoprivredi primenjuje, ali opet, kažem, treba insistirati na tome i svi oni imaju neke svoje subvencije u svemu tome kad završe svoje elektrane. Međutim, činjenica je da nema tolike promotivnosti da se ide ka energetskoj efikasnosti. Toliko za sad. Hvala. Ja bih sad se ponovo vratio na Tomasa i da ga pozovem da ono što smo malo pre imali kao temu incineracija kao eliminacija otpada, da u ovom trenutku vidimo da li je austrijsko društvo i glavni grad Beč, kako socijalno okruženje, kako ljudi koji plaćaju tu uslugu, kako oni gledaju na te promene koje će ih, verovatno u doglednoj budućnosti, da li je to 10, 15 ili koliko godina, neće moći više da se greju na ovo što mi uvijek uzimamo kao komparativnu prednost i uvijek se pozivamo na grad Beč. Ja ne znam da li prevod ide dobro i da li me je Tomas to ispratio. Kako austrijsko društvo i kako Beč, kako se pripremate, kako narodu objašnjavate da će mu biti sutra skuplje i da nešto što je 20 godina bila paradigma za sve nas ovde u okruženju, enoga Beč greje se na otpad, naravno Moskva koja pokreće svoj metro isto na otpad, nije nam tako blizu, ali Beč je tu blizu. Kako vi kao kompanija i kako sarađujete sa lokalnim parlamentima i kako to ocenjujete u ovom trenutku kao za naredni period? For sure we are prepared. It's not a question of costs. It's a question of alternatives. And from our point of view, we don't have any alternative because we only have one planet with its resources. And at the moment, we are in a consumer-oriented society. And this will not work forever. So this is clear, and we all realize that. So there's no alternative for a recycling-focused society for the future. And this is also what in Vienna is a very, very important part of the future planning. So this is one of the biggest targets we have is decarbonization. This means we want to get out from
natural gas and mineral oil in our energy production. We still use it, but for the next years, we want to really get out of it. And we have already plans to fulfill this. The problem we have is we have a carbon problem. This means we are mobilizing carbon, which was stored over a million years. And we use it now as gas and oil. For the future, we have to change this dramatically. So this means to use the energy, the carbon, and the resources of waste will become much more important than it is today. It already should be very important today, but it's a question of education and of understanding. It's no question. And we still work on the technologies for the recycling. For example, in 20 years, I'm sure no kilogram of waste will be incinerated, not before it is sorted. So before they sorted out all the sortable resources stored in this waste. And the next step will be even will change the meaning of waste incineration. When we started in 1968, the target was to dispose it, to reduce the amount, the volume, to get a small amount to get the landfill. The next step was to use the energy inside the waste. And the next evolution step that will come in the next 20 years, I'm sure, will be to use not only the energy inside, to use even the resources inside. For example, you have quite big amounts of glass inside municipal waste, ceramics, metals. The metals we already take out. So this is a simple thing, more or less a simple thing to get it out from the slab. The next step, what we plan, is to get out the glass from the material and to put it back into a recycling. So these are the steps for the next few years. But on the long run, we have to think about carbon capture. So this means to take out the carbon dioxide from our exhaust gas. Because in waste incineration, we have the big advantage that we have quite high efficient exhaust gas cleaning systems. So the carbon dioxide that gets out from our plants is on the end of the way very, very clean. So it can be taken out quite easy, let's say easy, because it's a very, very pure material. So this is what we expect for sure for the next 20 to 30 years. The technology, therefore, is still in development. So there are a few really good projects still running here in Europe. And I'm sure we want to be part of it. So even in our whole planning, this is inside. And just to give you an overview of what we plan to do with the energy supply here in Vienna. So at the moment, we need, in 2015, we needed 36.8 terawatt hours energy for heating, for electricity, and even for transport. So, and our plan is to reduce this consumption down to 25.4 terawatt hours. So therefore we have to make a few changes, like the thermal isolation of buildings. That's a very, very important part to reduce the consumption. It's not a question just to find new energy sources or use existing ones. The point is we all have to reduce our consumption because we can't live on the level we are at the moment for the end of day, till the end of day. So this is the plan, and this means all these 25.4 terawatt hours should be produced without using more or less mineral carbon. So no coal, no natural gas, and no mineral oil. So the big plan is for the heating is geothermal energy. So we are starting again with our drilling work to find these sources. So I just have to read it because I don't have it in mind totally. So the plan is to change to 36% should be produced by geothermal energy, 35% by the incineration
let's don't say anymore incineration. It's more or less the thermal use of the energy inside. So the process then will be a thermal destruction to make contented resources usable. So to take out carbon, to take out metals, to take out the things which are inside. So, and we also use some heat pumps to use the low energy, for example, in wastewater, from wastewater treatment plants. This water is warm. You can use quite less amount of electricity to produce a big amount of heat energy from this source. And the rest should come from biomass plants and biogas plants. So we will still be in operation with our gas power plants, but the gas power plants will not use natural gas, they will use green gas. So that's the plan. And yes, for mobility, it's green gas and electricity. And the power we want to produce by renewable energies like wind and solar power. So Vienna Green wants to become leading here in Austria on solar power. So they have really huge and long-run plans to keep Vienna one of the most livable cities worldwide. And I think we're on a good way to reach this target. Hvala, Tomas. I hope this was not too quick. Ok, hvala, Tomas. Mi sad krećemo na jednu drugu malo temu, a ja bih sad Miodraga vratio malo. Ovde smo Tomasa zaista shvatili da je vreme za nova inovativna rešenja i nove tehnologije. Neće biti tako uprošćeno da se gremo, da moramo da sve što treba založimo, ali se sad vraćam i da nisu izolovano ostrvo u Evropi, već da su deo sveta, nemaju druge resurse, moraju da razmišljaju. Tako i mi sad, da vratim malo fokus na Srbiju, kako mreža opština i gradova, manjih, većih, kako možemo da se prvo informišemo, jer je glavna tema foruma informacija znam, znači mogu, da znamo koja su to zagađenja koja su bilo istorijska, bilo su sada tekuća i naročito sad u ovom periodu kad imamo sila medicinski otpad i tako dalje. Šta je to što po vašem mišljenju može da bude razlog ili kako da postane to transparentnije, da ljudi vide gde su zagađenja, da to ne smatraju samo eksidentnim. U prethodnom ovom panelu smo vidjeli da mediji su zainteresovani samo kad je nešto eksidentno, a ne kad je ovako normalna situacija. Evo, to je pitanje i kako bi to po vašem mišljenju moglo da ima zadovoljavajući završetak, odnosno rezultat. Da, bilo ovde dosta, rekao bih, pitanja, ali ja ću se pre svega nadovezati na izlaganje gospodina Leitnera. Dakle, Beč je i po njegovim rečima, a i po mnogim pokazateljima zaista jedan od najboljih gradova za život i u kategoriji pametnih gradova Beč je takođe visoko rangiran. I kada slušate kolege iz Beča, pre svega čućete da i čuli smo sada koliko oni razmišljaju, diskusije koje oni vode, koliko su za nas možda deluju i previše napredne i apstraktne. Mi i dalje diskutujemo na nivou da li smo mi i koji je stepen naše energetske efikasnosti, koliko smo mi kao društvo i ekonomija energetski intenzivni. Znači, mi govorimo ovde o tome da smo mi dalje negde 2 do 3 puta neefikasniji u izbacivanju znači jedinične vrednosti po bruto domaćem
proizvodu, što nas kao društvo i kao ekonomiju čini izuzetno nekonkurentnom. Napravit ću malo digresiju, mislim da naša privreda u tom smislu sigurno tržište tera na to da primenjuje mere energetske efikasnosti, privrednici sigurno nalaze tu računicu. Verovatno bi još bolje bilo da su pariteti, cenovni pariteti energije i energenata realniji. Sigurno je da mi ne plaćamo, rekao bih, punu cenu energije koje trošimo. Bilo je ovde reči i o eksternalijama koje definitivno nisu ukalkulisane u cenu domaće proizvodnje energije. Dakle, pričamo i o zagađenju, pričamo i troškovima koje to zagađenje izaziva i proizrukuje na zdravlje ljudi i povezane troškove zdravstvenog sistema. Ali vratit ću se sada na pitanje i na problematiku Beča. Dakle, oni ljudi razmišljaju napred, oni su definitivno jedan odličan primjer jednog pametnog grada, a kada pogledate, kada uzmete njihovu strategiju, Smart City strategiju, u njoj nećete vidjeti, dakle, nije fokus i pametan grad ne čine samo informacione tehnologije. Dakle, ukoliko pogledate njihovu strategiju, vidjet ćete da ima jako mnogo govora o podacima, o odlukama koje se donose i koje su zasnovane na proverenim informacijama i podacima. Vidjet ćete da je jedan pametan grad pametan zato što vodi pametnu politiku, donosi pametne odluke, uključuje sve aktere, pre svega javnost i građane u kreiranje tih politika i u donošenje odluka, a onaj deo naravno i onda se tu stvara prostor za delovanje i privrede i privrednih subjekata i pre svega, rekao bih, novih kompanija i firmi koje svoje poslovanje zasnivaju na informacionalnim tehnologijama. Kada govorimo o zagađenju i istorijskom zagađenju, prva asocijacija nam je svakako otpad. Znamo svi koliko je vremena potrebno da jednoj plastičnoj ili PET flaši ili embalaži da se razgradi u prirodi i mi smo kao zemlja sigurno u tom smislu poprilično zagađeni i treba će nam i znanja i vremena i resursa da stvari u tom smislu počnemo da dovodimo na neku normalu. Čuli smo od kolege koliko je država morala da izdvoji za remedijaciju kada je privatizovana Zastava. Dakle, to su ti troškovi koje mi ne vidimo ili ne želimo da vidimo, ali oni nas sačekaju u nekom momentu u budućnosti. I ja ću navesti primer takođe jednog, ja bih ga nazvao istorijskog zagađenja koje možda nije toliko očigledno kao takvo, ali danas smo jako mnogo već pričali o problemu zagađenja vazduha. Ja bih i to zagađenje nazvao istorijskim, zato što se ono događa već u dužem vremenskom periodu, a mi ćemo efekte tog zagađenja na zdravlje ljudi videti i već ga iskušavamo, ali vidjet ćemo ga i imat ćemo prilike da ga iskusimo i u budućnosti, dakle, kroz neke hronična obolenja svih, segmenata populacije. I onda, ali želim svoje izlaganje da završim jednim u pozitivnom, rekao bih, tonu i da odgovorim na pitanje šta mogu lokalne samouprave da učine. Lokalne samouprave imaju u svojim nadležnosti, imaju u svom delokrugu zaista mehanizme koji mogu da pokrenu stvari u tom smislu, iako su kapaciteti
prilično, rekao bih, ograničeni. Hteo bih samo da referišem i na izlaganje iz prethodnog panela koleginice Ivane, koja je rekla da u medijima tema zaštite životne sredine nije aktuelna, dakle, da se novinari koji se bave ovom temom bave i još nizom drugih tema i ne mogu da se posvete toj temi. Slična je situacija i na lokalu. Mi smo radili određene istraživanja i samo negde od 1 do 3% zaposlenih u lokalnim upravama se bave poslovima u domenu zaštite životne sredine, a imajući u vidu kolika su očekivanja od procesa evropskih integracija i koliko je poglavlje 27 zahtevno, ne samo u finansijskom, nego u tom smislu kapaciteta da se ti projekti iznesu, vidimo da postoji ozbiljan tu nesaglasnost između potreba i onog sa čime mi trenutno raspolažemo. Još jedan indikator, čuli smo da Srbija izdvaja negde oko 0,5% BDP-a za projekte zaštite životne sredine. Zemlje u okruženju izdvajaju između 2 i 2,5% BDP-a za ove posle zemlje Evropske unije i više. Dakle, hoću kažem da je niz indikatora koji ukazuju na to da mi moramo kao društvo da prepoznamo ovu problematiku i da počnemo na ozbiljan način da se bavimo time i na nivou politika, ali i na nivou svakodnevnih aktivnosti projekata. I završit ću tim jednim dobrim primerom, najveći primer grada Užica. Užice je uvek kada pomislite na zagađenje vazduha, pomislite između ostalog i na grad Užice. Užice se nalazi, ima konfiguracija terena na kome se nalazi je takva, nalazi se u kotlini, da ima tu lošu predispoziciju u tom smislu da bude opterećena ovim problemom, ali u Užicu se već 6 godina znači u kontinuitetu bave ovim problemom. Užice je donelo političku odluku, postiglo je politički konsenzus svih aktera da je to akutan problem, da se njime treba baviti. Oni su doneli politiku koja je iskazana kroz formiranje Fonda za energetsku efikasnost, koji služi za podršku realizacije projekata energetske efikasnosti kod individualnih građana, gde dakle, grad sufinansira i izolaciju zgrada i zamenu energenata i posle 6 godina Užice može se pohvali da je trend okrenulo i da posle 6 godina je vazduh koji udišu u Užicu kvalitetniji nego kada su tim problemom počeli da se bave. To je jedan dobar primer. Mnoge druge opštine su zainteresovane da takav primer slede. Mi kao organizacija se trudimo i to je jedna od naših misija da tu vrstu dobrih praksi prenesemo i kolegama u drugim lokalnim samoupravama. Hvala. I na kraju bi ja dao sada jedan drugi aspekt da osvetlimo, Siniši, pošto stalno čujemo da u narednom periodu nam trebaju izuzetna novčana sredstva, nešto mi se čini da možda nešto leži i u dobroj organizaciji, u nekim projektima. I ja bih tebe pitao kakva je sad mogućnost, pošto imam informaciju da se skupljalo, to bar svi imamo, da se od ekotaksa skupljalo dosta novca u budžetsku stavku, da nisu sve iskorišćeni. Šta su ti ekonomski parametri koji će prinuditi da ne samo iz altruizma ili iz dobre neke želje mi ulazimo u procese koji vode ka zelenoj, nego šta su ti ekonomski pritisci da nam se to isplati? Kako ti vidiš budućnost u narednim nekoliko meseci, godina za korporacije koje bi tako
Jer korporacije imaju senzibilitet, oni odmah osete šta i ako porez skoči za toliko, oni se odmah prilagode. Šta je to što će biti ulaznica za zelenu ekonomiju? Pa nekako, možda će ovaj Deda Mraz iz Laponije da sada pred Novu godinu donese taj jedan novi softver, ali nekako dangubimo i stalno odlažemo nešto do sledeće administracije, do druge prilike, a onda nas stigne neprilika i kao što je ova pandemija, sad ćemo opet doći i naći možda neki nacionalni izgovor, pa dobro, sada ajde prioriteti da sačuvamo nešto drugo, a ove ćemo teme kandidovati za neku sledeću administraciju i zato već 2 decenije odlažemo i Centar za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada, odlažemo nekakve krupne odluke dokapitalizacije javnog komunalnog sektora, odlažemo ono što je pragmatično da sada, evo da budem potpuno jasan pre nego što ti kažem nešto oko ovih pristupa finansijama. Pa zašto sada ne bi formirali 50 nacionalnih timova u ovom trenutku, 50 tih grupa gde će biti, da kažemo, svi akteri i brzo proizveli rešenja koja su potrebna Srbiji. Mi od vazduha, pa evo, već 6. godina slušamo o zagađenosti vazduha, čim prevalimo mart mesec, to parkiramo u fioku i čekamo sledeće izvlačenje, sledeći oktobar ili sledeću košavu. Kako nećemo da kažemo o sebi da mi imamo 200 odžačara u Republici Srbiji? Znači, 200 odžačara treba da sređuje 400.000 stambenih objekata. Eto zelenih radnih mesta, eto smanjenja emisija u vazduh održavanjem odžaka. To je zato što se u energetskom siromaštvu lože i cipele, i flaše, i branici od automobila, i sve što padne pod ruku, to jeste energetsko siromaštvo. Drugi model, evo, zašto im pričamo o promenama, pa ne treba nam doći promena iz Austrije. 100.000 grejnih tela Srbija može da promeni godišnje, nama su grejna tela u proseku 30 godina stara od tih Smederevaca. Znači, ako imamo kvalitetna grejna tela, imaćemo manje emisije u vazduh, a pokrenut ćemo našu ekonomiju. Radit će i Vranje, i Smederevo, i Lim, i radnici, i ekonomija se kreće. Znači, to su nekakve pragmatične stvari. Mi nemamo više vremena da odlažemo i da sada se dogovaramo i kreiramo šta nam je to potrebno. Znači, nama su sada potrebne izvodljive, pragmatične stvari, zato možda će to biti i preporuka novom ministra, evo tu je i kolega Karić, pa zašto odmah ne napravimo šta uraditi u vazduhu, šta u otpadnim vodama, šta u zemljištu, šta u degradaciji, šta u e-mobilitiju, znači, jednostavno isporučiti nekakva rešenja, da to bude i ova konferencija je think tank rešenje, kada je u pitanju opasan otpad, industrijski otpad, isporučiti to i reći, evo, mi sada imamo konsenzus oko ovoga, jer plaćat ćemo veliku cenu. Samo gospođa Nikolić je malo pre rekla, taj nedavni forum u Beču, 2 najveće pretnje jesu siromaštvo i klimatske promene. 150 puta će biti veći udar i veći trošak od klimatskih promena nego od COVID-a ove godine 2020. 150 puta veći. Znači, nije to sada bauk, sada da mi ovde to prizivamo, pa i mi imamo 7 milijardi direktne štete od klimatskih promena. Znači, ko ne plati na mostu, plati na ćupriji. Da li ćeš platiti kroz, nama je, evo, kolega Mile malo pre navodio cifre, 0,4-0,5 BDP-a životna sredina, 10 i nešto je BDP-a zdravstvo. Pa sada onda gledamo gde treba investirati, gde treba to okrenuti taj model, da li je ovo što si Ivane govorio, prevencija, rano reagovanje. Znači, kvalitet, 50% pijeće vode se izgubi u vodovodu, nikakav tretman
vrlo skroman tretman otpadnih voda, degradirane lokacije, 3.500 divljih smetlišta, 150 velikih deponija i onda se čudimo vazduh, buka, to su glavne ubice ovog megalopolisa ili nekropolisa. Znači, jednostavno, mislim da mora da se otreznimo i da ono što je i ovde, rekao sam, dominiralo od prvog minuta ove konferencije, to je ta jedan novi obrazac življenja koji će upravo nas resetovati i preuzeti, ali ne treba to sada čekati da uradi neko treći, to mora početi od svakog od nas i zato mislim da treba biti proaktivan i treba to kandidovati i ima danas se u jednom dobrom projektu prošle godine smo videli preko 300 u konkursu jedne fondacije u Republici Srbiji, bilo je preko 300 dobrih konkursa za zelene ideje. UNDP je završio projekat sa preko 40 rešenja koje se odmah mogu ubaciti u proizvodnju. Mi smo pokrenuli C-Hub u Komori Srbije koji bi trebao da bude provajder tih rešenja, da to odmah ulazi u biznis i da možemo zaista proizvesti. U tom delu poslednji komentar da ne ostane i taj deo novac. Da, novac je važan pokretač onoga što se tiče investicije. Gledajući, mi negde zelenog novca imamo oko, za 2019. godinu, 12 milijardi. To, kad pogledamo, to je skoro 100 miliona evra. To nije mali novac. Nama je to sve treba da se prevede u jednu zelenu banku, jednu kreditnu instituciju koja bi postojala u Republici Srbiji, koja bi mogla da finansira ovaj tranzicioni deo, a ne da to, mi smo zato i pokrenuli izmenu u zakonu o budžetskom sistemu, da to postane, da ono što dajete bude i namenski deo. Drugo rešenje, ajme, evo, kandidujem i javnosti, 1 dinar na litra goriva u Republici Srbiji neka se od 1. januara izdvaja za zagađen vazduh i za intervencije u tome. Znači, 1 dinar od svakog litra od 1. januara neka ide za rešenje problema vazduha. Mi smo 1 dinar na gorivo, kandidujem 200 dinara na registraciji svakog vozila da ide takođe za klimatske promene. To su veliki fondovi u lokalu. Kolega Glušević je rekao, mi kada smo ukinuli taj deo na lokalu, mi smo potpuno posekli te javne politike lokalne kada smo ukinuli taksu na registraciju vozila. Ne verujem da postoji građanin koji se ne bi odrekao 2 evra da to u registraciji uđe za klimatske promene, za vazduh. Jer ovako plaćamo veliku cenu, pa lečenje jednog onkološkog bolesnika od pluća je preko 150.000 evra u ovom trenutku. Znači, to su ogromni rizici, 6.000 prerane smrti, buka. Znači, jednostavno, sada zelenog novca ima ga sasvim dovoljno, on se može i pozajmiti. Govorili smo ovde o velikom investicionom potencijalu, očekujem dosta privatnih fondova, ali mislim da bi sada rešenje moglo biti i da zavrtimo. Evo, vi ste kredibilna kompanija, sigurno sam da vam trebaju i inovacije u nekakvim rešenjima. To je i prilika da instituti, studenti naših fakulteta, u ostalom, kako se uopšte dogodila ta Silicijumska dolina i to modeliranje sveta. Pa iz nekih malih klupa, iz nekih hodnika gde su ljudi u grupi kreirali nekako rešenje, ponudili onima koji imaju novac, ovi su to proizveli i tako su nastale i velike platforme. Znači, nama ovde treba novi proizvod. Novi proizvod nije samo nova politika, ta
nova ekološka politika, nego nam treba upravo jedan inovativni proces koji će moći da reši velike ekološke probleme koje u ovom trenutku imamo. Ali, s druge strane, nama ne treba sada nešto što, znate, narod kaže prema svecu i tropar. Znači, treba napraviti nešto što je održivo, transparentno. Ne da nam se događa da ovih dana slušamo, pustit ćemo fabriku za tretman otpadnih voda, ali još uvek gužvamo kapu kako da objasnimo građanima ko će to da plati na računu. Znači, mi ne možemo da s tim delom se kockamo. Moramo postaviti transparentne, biti hrabri, reći da u narednih 10 godina ne može kubik pijaće vode biti 6 dinara, ne može, bit će 18 dinara, ne može otpadna voda biti 7 dinara. Znači, i treba pretpostaviti koji su to parametri i ono što je najvažnije, s tim završavam, dosta polažemo na to što se zove javno-privatno partnerstvo. Ali, to znači, mi možemo, i bilo bi dragoceno da napravimo studiju slučaja kako su završile ove investicije u ovom javno-privatnom partnerstvu do sada u Republici Srbiji, imamo ih i u lokalnim samoupravama, kako će to uopšte dalje hodati, da li je ta usluga jeftinija, kvalitetnija, da li ima više reciklabilnih materijala. Znači, moramo imati predvidive uslove poslovanja koji su potpuno kontrolisani. Znači, pa mi smo lokalnu ekološku taksu menjali u 2019. godini 3 puta i onda kompanije stalno resetuju i budžete i te cele procese. Znači, završavam, predvidiv regulatorni okvir, jasne pozicije za investicije sa dobrom infrastrukturom, sa jednim novim proizvodom koji može nastati za teritoriju Srbije, jer nije to samo reći u redu je, mi ćemo napraviti 360 postrojenja za tretman otpadnih voda, a ko će to da servisira? Pa na dinar investicije 2 dinara je održavanje toga. Znači, to su procesi koji jasno kaže kako treba pripremiti i lokalne političke elite i imali smo primjer ovde u Komšiluku, fabrika pijaće vode koja se gradi 16 godina, 4 puta menja investitora i na kraju niko nije zadovoljan, ni oni koji su ulagali, ni kvalitetnom vode. Znači, to je poruka ovog foruma do naredne 2 godine. Znači, sada moramo postaviti jednu odgovornu agendu koja će biti vlasništvo i građana i elita i na taj način meriti te prolazne vremena, meriti te kapije. Znači, možemo mi da budemo puno srce Evrope, tih procesa, ali moramo uraditi nešto u svom dvorištu i početi da pomeramo stvari. Inače, nikada se nećemo pomeriti sa te linearne pozicije, to će dovesti u problem ekonomiju, onda će investicije otići u nekakve druge regije, jer ono što u Komori pratimo, kada dođe neko da investira u Srbiju, a prvo pita kakav je kvalitet vazduha u tom gradu. Ok, subvencija i podrška države. Pa pita kakav je kvalitet vazduha, koliko ima biciklističkih staza, šta se nalazi u toj okolini, da li se moj menadžment može, da kažemo, odmarati od napornog posla i sada to postaje, nije sad samo više, ok, bitan je koridor, bitan je taj deo, ali i ti parametri postaju važni, da će sutra on provesti ovde 4 godine, neće da se ubije, onda neće ili će tražiti posebnu naknadu za život u takvom gradu, zato što ima takav vazduh. Znači, to su procesi koji jasno govore da moramo menjati i zato sam zahvalan, odjavljujem se, zato sam zahvalan kompaniji Miteko, zahvalan sam zaposlenima, zahvalan sam vama što nosite taj sada jedan novi barijak koji je potreban da napravi ovu novu sinergiju koja nam je potrebna. Danas je možda ključna poruka ovog foruma bila partnerstvo. Mi smo previše u ovim svim procesima bili, da kažemo, razdvojeni i to novo partnerstvo može da proizvede nekakva nova rešenja i bit će prilike da evo za 2 godine se pogledamo u oči i da kažemo da li smo odmakli, onda nema potrebe ni ja više da budem inventar konferencije ako nemamo taj da kažemo, pomeranje procesa u ovom celom procesu. Želim vam da na kraju ovog jednu dobru porodičnu atmosferu, dobru novu godinu, nadam se i Božić i da ćemo se iz ove pandemije videti kraj, ali kada to završimo, otvorit će nam se 1000 drugih stvari kako ćemo
resetovati život i kako ćemo biti, da kažem, pametniji iz celog ovog procesa. Hvala. Evo ja, pošto smo malo probili satnicu, ne bih sada davao priliku da šaljemo poruke. Ovo što si poslednje rekao, partnerstvo svih, nek to bude poruka. Pošto nas prate i preko online, pitanja su neka stizala, ali nemamo puno vremena. Možemo samo da kažemo, postoji jedno pitanje gde bi se mogli zapošljavati inženjeri zaštite životne sredine, pa evo, prosto da samo sublimiram, trebaju nam kadrovi, trebaju nam na lokalu, ovde svega 1 do 2-3% na lokalu imate koji su edukovani, evo tu je prilika da se nađu mesta. Ja bih sad samo u završnici rekao pre svega da se zahvaljujem svim panelistima i u prvom i u drugom i u ovom panelu. Neka bude poruka partnerstvo. S druge strane, mi ćemo se kao kompanija truditi da održimo ovu tradiciju koja je bez malo 2 decenije, da pružimo platformu, da li se mi uvek složimo ili ne složimo, ali damo neke uglove gledanja, a vama, dragi moji prijatelji koji ste ovo ovde uživo slušali ili koji mnogo više preko online streaminga, izvucite sami zaključke i napravite svoje neke izbore, jer mislim da životna sredina postaje sad ključna, bez obzira na to šta su uzroci, da li su to klimatske promene, mislim da jesu klimatske promene, pa i pandemija nam se jednim delom zbog toga desila, no, da kažem da je ovaj panel bio posvećen korporacijama koje to treba da osete i poruka biznis svetu je da i oni čuju i da vide kako svoje poslovne mogućnosti da prilagode životnoj sredini, da ne budu gluvi i na da tako kažem, glasove iz socijalnog okruženja, niti vapaje iz životne sredine. Ja bih time završio naš panel, zahvaljujem se panelistima i zahvaljujem se vama i zamolio bih da zatvorite. Poštovane dame i gospodo, ovim je 6. Miteko forum završen. Mi se još jednom zahvaljujemo svim panelistima, svim moderatorima koji su nas vodili kroz ove interesantne diskusije. Dužna sam da kažem da ćemo zaključke sa ovih panela možete pronaći na našem sajtu, znači sajtu Miteko foruma. Hvala svima vama, gostima koji ste došli ovde i koji ste nam ukazali poverenje. Žela bih takođe da se još jednom zahvalimo i našim sponzorima koji su nas podržali i samim tim doprineli da 6. Miteko forum nastavi svoju tradiciju edukacije i informisanja u oblastima životne sredine i upravljanja otpadom u jednoj novoj i hibridnoj formi. Za sve vas koji ste sa nama u hotelu Hilton Belgrade, pozivam vas da nam se pridružite na jednoj maloj zakusci koju smo za vas pripremili, tako da pozivam vas da se pridružite na posluženju, poštovaćemo sve mere. Mislim da je to ručak, nije mala zakuska. Pa dobro, ručak. A za dragi goste koji nas prate putem live streaminga, ovom prilikom pozdravljam i vidimo se za 3 godine na 7. Miteko forumu. Hvala vam.